Mwaramutse neza ndabasuje kandi bifuriza kugira igitondo cyiza cyo itariki ya 7 ukwezi kwa 2026 mwebwe muri imbere mu gihugu cy'u Rwanda nabwo muri hanze y'igihugu cy'u Rwanda by'umwihariko mu karere k'ibiyaga bigari mubana natwe umunsi ku wundi namwe kandi mudukurikiye muri hakurya amazi magari ku mugabane wa Buraya ndetse na Amerika Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Canada mwese reka masuze anakombaye ikaze muri gahunda z'amakuru atandukanye azindutse avugwa muri iki gitondo. Murabizi neza ko ku munsi w'ejo ndetse no ku munsi w'ejo bundi hashize tariki ya 6 mu Rwanda baga inama y'igihugu umushyikirano inama yayobowe n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yagarutse ku ngingo zitandukanye ubuzima imibereho myiza y'abanyarwanda ndetse n'umutekano muri rusange mu karere k'ibiyaga bigari byifashe gute. Hanyuma rero nyuma y'uko iyo nama irangiye hari itangazo rimaze gusorwa muri iki gitondo cyo ku itariki ya 7 ukwezi kwa 2026 riturutse mu biro bya Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Mbere yuko ngaruka kuri iryo tangazo reka manze mbabwire ko umunyamakuru mu buryo bw'inshamake nk'uko amakuru atugeraho muri aka kanya. Amakuru aravuga yuko igihugu cya Iran cyaganiriye na Amerika mu buryo budasanzwe. Abahagarariye Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran bahuriye muri Oman mu biganiro bigamije kandi guhosha umwuka mubi umaze igihe hagati y'ibihugu byombi. Amerika ishinja Iran kwica bigaragambiriza ibibazo by'ubukungu byugarije iki gihugu cyo mu burasirazuba bwo hagati ndetse no gukomeza umugambi wayo wo gukora intwaro kirimbuzi. Iran igaragaza ko abaguye mu myigaragambyo bakoraga ibikorwa by'ubugizi bwa nabi mu gihe kuri gahunda y'ingufu za nuclear ivuga ko igamije kandi kuzikoresha hagamijwe amahoro. N'ibiganiro kandi bibaye nyuma y'uko Amerika yongeye ku bushobozi bwayo mu bya gisirikare hafi ya Iran barimo kongera ingabo ndetse no koherezayo intwaro zikomeye zakwifashishwa mu gihe Amerika yaba kandi yemeje kugaba ibitero ku butegetsi bwa Iran bumazeho imyaka 47. Bivuga ko ibiganiro kandi byahuje impande zombi byakozwe mu buryo buziguye na cyane ko buri ruhande rufite ibyo bushinzeho hagati bitandukanye n'ibyo rundi. Amerika ishaka ko Iran izibukira gahunda yayo y'ingufu za nuclear no gukuraho ububiko bukabije bwa uranium ndetse bashaka kandi kuganira ku bijyanye na misile Iran ifite n'uburyo yareka ibyo gufasha imitwe yitwaje intwaro kuko bibangamira abaturage. Ni mu gihe Iran yo igaragaza ko ibyaganirwaho ari gahunda y'ingufu za nuclear ibizwi niba impamvu zombi zabyumvikanaho. Oman yatangaje ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wayo yaganiriye na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Iran yitwa Abbas Araghchi, intumwa ya Trump Steve Witkoff ndetse na Jared Kushner buri ruhande ukwarwo. Minisitiri Araghchi yavuze ko ibiganiro byagenze neza ndetse ari intangiriro nziza. Ibiganiro hagati ya Amerika na Iran bijyanye na gahunda y'ingufu za nuclear na Tehran byaherukaga kuba muri Kamena 2025 icyakora bisubira inyuma ubwo Israel yatunguranaga ikabagabaho ibitero. Mu byumweru bishize Trump yavuze ko azarasa kuri Iran mu gihe itakwemera ibiganiro hari nyuma yo kohereza ingabo nyinshi cyane muri ako gace n'intwaro tura ubwato n'indege by'intambara. Icyakora Iran nayo yavuze ko itazatekereza kabiri ku gusubiza ibitero bizayigabwaho ndetse ko imitungo ya Amerika iri muri kariya karere izahura n'uruva gusenya Israel nayo kandi asigaye. Imibare imaze kandi kumenyekana baguye myigaragambyo muri Iran ni 6883. Bikavuga ko iyo mibare ishobora kwiyongera. Bivuga ko abantu bagera ku 50 bamaze gutabwa muri yombi muri iki gihugu cya Iran kandi bihano kenshi bakunze guhabwa birimo ibyo kunyongwa. Mbere makuru kandi mbabwire ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubutegetsi bwa Donald Trump bukabugaragaza ko muri gahunda nshya bufite kuri Afurika budateganya gukura Ubushinwa mu nzego zose zo kuri mugabane ahubwo ko buzabukura mu nzego z'ingenzi gusa. Mu kiganiro na Semafor n'umuyobozi muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ushinzwe Afurika yitwa Nick Cheka yasobanuye ko Amerika ishaka gufata uyu mugabane nk'uko ifata Venezuela aho yahamagariye kandi Ubushinwa gushora imari mu bijyanye n'ibikomoka kuri petroli. Cheka yasobanuye ko Amerika itazahatana n'Ubushinwa mu mishinga yo kubaka imihanda ariko niba ari urwego rw'ingenzi cyangwa se mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro nk'urugero inzira anyuramo urwo n'urwego dushaka kandi guhatanamo bifatika. Yavuze ko igishishikaje Amerika muri iki gihe ari ukwibanda kuri diplomasi y'ubucuruzi izatuma ibihugu bya Afurika byahabwaga inkunga byongera kandi urwego rwo kwigira hashakishwa uburyo bushya bwo kubifasha. Hanashyirwa kandi imbaraga mu gukemura amakimbirane no guhagarika intambara kuri mugabane wa Afurika. Hari ibihugu bya Afurika ubutegetsi bwa Amerika kandi bufata nk'abafatanyabikorwa b'ingenzi birimo Kenya, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Angola ariko buhamya ko bugisuzuma uko bwakwagura urutonde. Nick Cheka yatangaje ko ateganya kugira uruzinduko muri Mali kugira ngo uganire n'ubuyobozi bw'iki gihugu ku buryo habaho ubufatanye mu kurwanya iterabwoba. Amerika kandi isobanura ko izakomeza kuganira n'ibihugu byo mu karere ka Sahel ku bufatanye
umuyobozi w'ibihugu byo muri Afurika byifuza cyane cyane ubufatanye mu rwego rw'umutekano n'ubukungu, ati ibyo nibyo bashaka, nibyo baha agaciro mu by'ukuri, kandi hari ingingo dushobora kandi guhurizaho byinshi. Muri Mutarama 2026 hari ubutumwa bwaturutse i Washington bwagiye hanze bitunguranye buvuga ko Afurika kandi idafitiye Amerika inyungu nyinshi, ariko ko bidasobanuye ko uyu mugabane utabuze icyo umaze. N'igice katangaje ko kuva Trump yasubira ku butegetsi muri Mutarama 2025 amaze guhura n'abakuru b'ibihugu 11 muri Afurika, ibyo bikaba kandi bishimangira ko Amerika yitaye kuri uyu mugabane bitandukanye n'ubwo butumwa. Mbere gato kandi ko tujya ku itangazo riturutse mu bya Perezida Paul Kagame muri iki gitondo, reka mbabwire ko umubare mu by'ukuri w'abarwanyi ba Al-Qaeda wikubye inshuro zira kuri 50. Raporo y'akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano igaragaza ko kuva muri 2001 kugeza 2025 umubare w'abarwanyi umutwe w'iterabwoba wa Al-Qaeda wikubye inshuro zira kuri 50, kuko wavuye kuri 500 ugera ku bihumbi 25. Al-Qaeda yashinzwe na Osama bin Laden mu mwaka wa 1988 yakangaranyije abanyamerika muri 2001 ubwo abarwanyi bayo bashimutaga indege enye za gisivile bakazifashisha mu kugaba igitero ku nyubako ya World Trade Center i New York, kuri Minisiteri y'Ingabo ndetse no muri Pennsylvania. Nyuma y'iki gitero kandi cyiciyemo abantu barenga 2900, ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashyize imbaraga mu gusenya umutwe zigaba ibitero bikomeye cyane muri Afghanistan, byari bigamije gukuraho leta y'Abatalibane kuko yashinjwaga kandi kuha indaro. Ubwo Bin Laden yicirwaga muri Pakistan muri Gicurasi 2011, abenshi batekerezaga ko Al-Qaeda yaciwe amaboko. Umuhungu we witwa Hamza bin Laden yiciwe muri Afghanistan, bamwe banzura ko uyu mutwe w'iterabwoba wahubutse, ariko raporo ya Loni yahishuye ko wakomeje kwibaka. Umuhuzabikorwa w'itsinda ry'akanama ka Loni gashinzwe umutekano ryateguye iraporo yitwa Colin Smith yatangaje ko uretse na Al-Qaeda, undi mutwe w'iterabwoba wa Islamic State nawo kandi utigeze ucibwa intege n'ibitero wagabweho mu bihe bitandukanye. Colin Smith yagize ati barambitse intwaro hasi, ati kandi baracyateganya kudutera, baracyabitegura rwose, ikibazo kirahari, dukerensa icyo kibazo cyangwa se tukakirengagiza, ukuri nuko turi mu kaga. Iyi raporo igaragaza ko Al-Qaeda ifite ibirindiro mu bihugu byo muri Burasirazuba bwo hagati ndetse no muri Afurika, kandi ko ikibazo aho kibera kibi kurushaho ari uko iyi mitwe y'iterabwoba itakigira ahantu hamwe itegura ibitero bikomeye. Colin Smith yasobanuye ko bitandukanye no muri 2001 abarwanyi benshi cyane biyunzuye kuri Al-Qaeda batumva ingengabitekerezo yayo ku rwego mpuzamahanga, kuko harimo abayigiyemo bitewe n'ibibazo bya politike biri mu bihugu byabo n'ababitewe n'ubukene, kuko basezeranyijwe no guhabwa amafaranga. Muri 2022 ishami rya Al-Qaeda na muri Yemen ryashoboye kandi kwishyura abarwanyi imishahara. Gusa raporo ya Loni igaragaza ko iki kibazo cyakemutse muri 2025. Mu byo Al-Qaeda iri gushyiramo imbaraga muri iki gihe harimo gushaka abarwanyi bakiri bato, kubera ko aribo kandi byakoroha kwinjizamo ingengabitekerezo yayo, kuko iyi raporo kandi isobanura ko n'abafite imyaka 11 bamaze kwinjiramo. Mu isi yihuta mu ikoranabuhanga, Al-Qaeda kandi ntiyasigaye, kuko yifashisha imbuga za internet cyane ikwirakwizaho amashusho yigisha uburyo bwo gukora ibiturika agenewe cyane abakiri bato. Abarwanyi b'uyu mutwe kandi bakoresha ikoranabuhanga ry'ubwenge buhangano, kuvuga artificial intelligence mu bikorwa byabo. Ikaze muri amakuru ku nkuru iturutse mu biro bya Perezida Paul Kagame. Biravuga yuko Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yasezeye kuri Ambasaderi wa Portugal mu Rwanda usoje inshingano. Perezida Paul Kagame yakiriye Ambasaderi wa Portugal mu Rwanda yitwa Luisa Maria Machado de Palma Fragosa usoje inshingano ze. Umukuru w'igihugu kandi yamwakiriye ku gicamunsi cyo kwa gatandatu ku Gashyantare 2026 nk'uko ibiro bya Perezida byabitangaje. Perezida Paul Kagame na Ambasaderi Luisa Maria Machado de Palma Fragosa baganiriye ku mubano ukomeye w'u Rwanda n'iki gihugu cyo mu majyepfo y'Uburayi bifitanye. Ambasaderi Luisa Maria Machado de Palma Fragosa yatanye inshingano zo guhagararira u Rwanda ku itariki ya 7 Gashyantare 2023 afite icyicaro Addis Ababa muri Ethiopia. Icyo gihe kandi yari muri abambasaderi 14 bakiriwe na Perezida Paul Kagame bamushyikiriza impapuro zimwemerera guhagararira ibihugu bya mu Rwanda. Icyo gihe yavuze ko nubwo umubano w'igihugu cye n'u Rwanda ugenda utera imbere, hakiri byinshi cyane ibihugu byombi bishobora kandi gufatanyamo. Agize ati mu myaka tumaze hano umubano w'ibihugu byombi washingiye ku iterambere rigaragara, ariko haracyari byinshi dushobora gukorana mu nzego zitandukanye zirimo ubukungu, ubuhinzi n'uburezi. Twizeye ko tuzagira amahirwe yo guteza imbere ubufatanye muri izo nzego mu myaka iri imbere. U Rwanda na Portugal n'ibihugu bisanzwe bifitanye umubano uhamye watangiye kuwa 12 Gashyantare mu mwaka wa 1976. Icyo gihe Ambasaderi wa mbere wa Portugal woherejwe mu Rwanda
yari Antonio Batista Martins wari ufite ibiro i Kinshasa muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Yatangiye kandi inshingano zo guhagararira igihugu cye mu Rwanda ku 25 Mutarama mwaka w'1977. Portugal nafite ishoramari nini cyane mu Rwanda nko muri 2017 yari ku isonga mu ishoramari y'abanyamahanga ryanditswe mu Rwanda, kikaba cyari cyihariye 23.8%. Icyo gihe Portugal yari yashoye miliyoni zigera kuri 398 z'amadolari y'Amerika, ikurikiwe n'Ubwongereza bwari bwashoye miliyoni 203 ndetse n'ibihumbi 100 by'amadolari y'Amerika. Ubu Ambassadeur Nkurikiyimfura François usanzwe uhagarariye u Rwanda mu Faransa niwe kandi unaruhagarariye muri Portugal guhera muri 2023. Miyani bakuru, reka mbabwire ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungire yagaragaje ko hari ibisabwa byose kugira ngo amahoro ahinde mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icyakora intambamyi ikomeje kuba Kinshasa, umuryango mpuzamahanga ukomeje kandi kubakingira ikibaba. Yabigarutseho ku munsi w'ejo, ku munsi wa kabiri w'inama y'igihugu umushyikirano yabaga ku nshuro 20. Yasubizaga ikibazo yabajijwe n'Ambassadeur wa Zimbabwe mu Rwanda Professeur Charity Manyeruke wibanze ku bibazo by'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hazava igisubizo. Minisitiri Nduhungire yagaragaje ko ibibazo ari Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itubahiriza na rimwe ibyo iba yariyemeje, ahubwo igakomeza kwica abaturage bayo ntacyo yitayeho. Yibukije ko kuva muri 2000 hamaze gushyirwa umukono ku masezerano atari munsi y'10 yongera kuri Washington n'aya Doha avugwa uyu munsi, ariko ikibazo kikaba gihari. Ibyo byongera ku myanzuro y'inama y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano irenga 20 yemerejwe i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ahari icyicaro cya Loni. Minisitiri Nduhungire ati ayo masezerano n'iyo myanzuro bivuga ku gusenya imitwe yitwaje intwaro irimo na FDLR ndetse no gukemura ibibazo ushingiye ku mpamvu muzizi bitera, ariko iyo myanzuro n'aya masezerano ntabwo bibahirijwe. Minisitiri Nduhungire yavuze ko icyabuze atari amategeko cyangwa se ingabo zo gufasha mu kubyubahiriza, na cyane ko ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo MONUSCO ziri muri iki gihugu mu myaka irenga 26. Iyi MONUSCO avuga imaze imyaka 26 iherutse kongererwa igihe n'akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano. Biteganyijwe ko ubutumwa bwayo kandi buzarangira tariki 20 Ukuboza 2026, izakomeza igihe kandi igira abasirikari 11,500, abapolisi 443, indorerezi zo mu rwego rwa gisirikare n'abandi bakozi bo mu rwego rwa civil bose hamwe bagera kuri 600. Nubwo ibyo byose bihari, ariko amahoro yarabuze muri iki gihugu kandi kiri mu binini cyane ku isi. Minisitiri Nduhungire yavuze ko icyabuze ari ubushake bwa politike n'icyizere mu gukemura ibibazo, ndetse biri mu byiciro bigera kuri 2. Hari ubushake bwa politike bw'Kinshasa kuko buri gihe basinya amasezerano yo guhagarika imirwano ntibayubahiriza. Nahoze mvuga iby'indege z'intambara na drone zibasira abasivili, ati bice bituwemo abanyamurenge bo muri Kivu y'Amajyepfo. Ibi bihamywa nuko nko kuva tariki 30 Mutarama kugeza tariki ya 1 Gashyantare 2026, drone zirenga 18 za FARDC zoherejwe mu kirere cya Minembwe. Ibitero byazo kandi byateje impfu z'abasivili benshi, gusenyuka kw'ibikorwa remezo bya gisivili birimo inzu zo guturamo, amavuriro n'insengero. Minisitiri Nduhungire yanavuze ko hari ubundi bushake buke bwa politike mu gukemura ibibazo k'umuryango mpuzamahanga. Ati ikiba cyose tumenyesha umuryango mpuzamahanga, tumenyesha inama ya Loni ishinzwe umutekano ku isi, twamenyeshe kandi n'amahanga. Minisitiri Nduhungire yakaba kandi yavuze ko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari ikibazo cy'uko leta ya RDC ikoresha ibibuga by'indege bya gisivili mu kugaba ibitero ku basivili. Ibi bijyanye n'uko ihuriro rya AFC-M23 kandi rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo riherutse gutangaza ko mu ijoro ryo ku itariki 31 Mutarama kugeza tariki ya 1 Gashyantare 2026 ryagabye igitero cya drone ku kibuga cy'indege cya Bangoka Ikisangani mu ntara ya Chopo. Ryasobanuye ko iki gice gitegurirwamo ibitero bya drone bigabwa mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Nyuma y'aho igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gitangaje ko cyanuye drone nyinshi cyane zagabwe kuri iki kibuga cy'indege. Amerika yemeza ko ku kibuga cy'indege cya Bangoka kiri mu ntera y'ibirometero 17 uvuye mu mujyi wa Kisangani hari igice cyahariwe igisirikare cy'amo drone zirimo CH4 zaguzwe mu Bushinwa na Tai Anka zaguzwe muri Turukiya. AFC-M23 yagaragaje ko iki gitero kandi cyari kigamije gusenya iki gice cy'ingenzi ku ngabo za RDC n'abafatanyabikorwa bazo, ishimangira ko ubu ifite ubushobozi bwo gusenyera ikibi aho cyaba gituruka hose, kandi ko leta ya RDC atariyo yemerewe gukoresha drone n'abacanshuro gusa. Ibikorwa byamaganywe n'imiryango mpuzamahanga, benshi bagaragaza ko ari ukubogama
na cyane ko batanenga imikorere ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yo kutubahiriza amasezerano. Minisitiri Nduhungirehe ati none tubona imiryango mpuzamahanga inenga uwasubije abamugabyeho ibitero aho kunenga utubahiriza amasezerano ndetse no kwibasira civil ati yashingiwe ku moko. Dufite byose byadufasha kugera ku mahoro muri Burasirazuba bwa RDC, ariko ikiburana ubushake bwa politiki bwa Kinshasa ab'umuryango mpuzamahanga ati bwo gushyira igitutu kuri leta ya RDC mu gushyira mu bikorwa ibyo yasinye yanemeye. Akaba rero ari ambasaderi w'u Rwanda, akaba ari minisitiri w'abanyamahanga ndetse akaba ari mukuru wa diplomasi y'u Rwanda, ambasaderi Olivier Nduhungirehe. Duhindure ingingo turebe n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa mu gitondo. Babwire ko makuru aravuga yuko abanyekongo binjiye mu Bwongereza bitemewe bagiye gusubizwa iwabo. Bwongereza na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byemeranyije ku masezerano yerekeye gusubiza abanyekongo binjiye muri iki gihugu cy'i Burayi binyuranyije n'amategeko n'abakatiwe n'inkiko iwabo. Hashize igihe Ubwongereza na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bitumvikana ku ngingo zirimo ijyanye no kwemera abanyekongo kubwinjiramo. Icyakora impande zombi zumvikanye ku bijyanye no guhererekanya abo bantu. Abanyekongo nabo kandi bemerewe kwinjira mu Bwongereza. Minisitiri w'umutekano w'imbere mu Bwongereza yitwa Shabana Mahmoud yashimiye ubufatanye, avuga ko abinjiye mu Bwongereza bitemewe n'abanyabyaha ati bakomoka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagiye gusubizwa iwabo byihuse. Biteganyijwe ko bizagenda uko kandi no ku baturage bakomoka mu bihugu bya Namibia ndetse na Angola. Aya masezerano yagezweho nyuma y'uko Ubwongereza bwari bwagaragaje ko ibihugu bitazayemera bizahanwa hagamijwe koroshya ibyo kohereza abinjiye muri iki gihugu bitemewe iwabo. Mahmoud ati ubutumwa bwanjye burasobanutse, niba leta zo muri ibi bihugu ati zitemera kwakira abaturage bazo zizirengera ingaruka zizavamo. Ubwongereza bukomeje kandi guhura n'ibibazo by'abimukira babwinjiramo binyuranyije n'amategeko. Minisiteri y'umutekano w'imbere mu Bwongereza iherutse kandi gutangaza ko abimukira batemera amategeko binjiye muri icyo gihugu bifashishije ubwato buto muri 2025 bari mu 41,472. Umubare uri hejuru kuko ari ku nshuro ya kabiri hinjiye abantu benshi mu Bwongereza guhera muri 2018. Byaherukaga muri 2022 aho hinjiye abantu 45,774 bakoresheje ubwato buto bunyura mu nzira izwi nka English Channel. Hanyuma andi makuru akomeza kugenda avugwa, tugaruke ku makuru yerekeranye n'igihugu cy'u Rwanda. Babwire ko Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yasabye abanyarwanda kwirinda urwitwazo rw'amateka arimo y'ubucakara n'ubukoloni, bagakomeza kandi urugendo rwo kwiteza imbere badakangwa n'abanyamahanga bagerageza kandi kubagumisha mu bukene. Mu ijambo risoza inama y'igihugu umushyikirano kuri wa gatandatu Gashyantare 2026, Perezida Kagame yagaragaje ko abanyarwanda n'abandi banyafurika bahuje indwara yo kudakora ibyo bagomba gukora kandi bafite uburyo bwo kubikora. Umukuru w'igihugu yasobanuye ko abanyafurika batinya ababateye ibibazo kuva kera n'ubu kandi bakibakurikirana, bagerageza kandi gusubiza inyuma abubura umutwe bakabashyira ahantu hatabakijije cyangwa se ngo bahabice. Yagize ati bahora bakugenzura bagushyira mu byo bita umwanya ukwiye ukubamo atahantu hatishe hadakijije, ati na rimwe na rimwe kandi bakugirira imbabazi bakakugirira impuhwe bakakuzamuraho gatoya ntupfe ntukire, ugahora uri mu bitaro ukavamo ugasindagira, ati bakakureka ugasindagiraho, ati wajya kwegura umutwe bakagusubiza mu bitaro. Perezida Paul Kagame yagaragaje ko abanyafurika badakwiye kandi kwakira ko bakwiye kubaho muri ubu buzima, ahubwo bagomba gushyiraho uburyo bw'imikorere kugira ngo bagere ku cyo bashaka. Kabone niyo rero ibikorwa byo kubasubiza inyuma byaba bikomeje. Ati ariko uzi ko bitazahinduka cyangwa se bidahinduka, ubyemerera iki? Washyizeho uburyo bwawe ubukoreraho tukagera ku cyo ushaka. Igitubuza ni iki? Amateka yabaye tujya mu gihe cy'ubucuruzi atubwa abacakara tukavamo tukajya mu bihe by'ubukoloni, twakomeza kandi kugaragaza ibyo nk'ikibazo cyacu. Umukuru w'igihugu yasobanuye ko kuba abanyarwanda b'intego yo gukemura ibibazo ariko bigakomeza, ati bikagaruka ndetse no mu bihe bikurikiyeho bigaragaza ingaruka z'ibikorwa by'abatifuza ko batera imbere. Ati baturindagije nyine, ati natwe turemera turarindagira, ati turindindagize, ati kandi twifitemo ubushobozi da. Yavuze ko mu gihe umuntu afite ubushobozi akaba kandi azi inkomoko y'ibibazo afite, azi naho rero yakura ibisubizo, atakabaye kandi atinya abashaka kumurindagiza, kuko bitumvikana ko umuntu yagusanga iwawe akakubuza
kugera ku cyo ushaka kandi ufite uburenganzira bwo kukigeraho. Ati twifitemo ubushobozi ibintu byose kandi turabyumva, ibibazo inkomoko zabyo turazizi ndetse n'ibisubizo, ariko hagati aho turarindagira tukirindagiza, ejo bakubaza ikibazo ati kikaba amateka, ati abantu baza bakugirira nabi, ati wemerera iki se? Umuntu aragusanga mu rugo rwawe, ati mu burenganzira bwawe agakurindagiza ukemera, ati wakurindagije abo wibwira ko ari we kibazo, ati ikibazo ni wowe wemera kurindagira. Akaba rero Perezida Paul Kagame yavuze ko Abanyarwanda kandi badasabwa rero gukemura ibibazo by'isi yose kuko nta bushobozi babifitiye, ariko ko bafite ubwo gukemura ibibazo byabo, bityo ko bakwiriye kandi kubikemura bagafata ingamba zo kubikurikiza, zo kuzibukira amacumu baterwa n'abashaka kandi kubasubiza inyuma. Yagize ati hari ibibazo kandi byinshi cyane ku isi, ibyo ntabwo tubifite ubushobozi bwo kubikemura, ariko dufite ubushobozi bwo gukemura ibyacu, turabufite rwose. Ati impamvu tutabikemura noneho ati tugasigara twizibukira ayo macumu badutera, ati bagira ngo baducubye, ati cyangwa se natwe tukabatera, mbese ati kuko nicyo gisigaye. Inama y'igihugu umushyikirano yabaye ku nshuro 20, guverinoma y'u Rwanda yagaragaje ko imyanzuro yafatiwe mu yaherukaga muri 19 80% niyo yashyizwe mu bikorwa. Ndumva twaranabigarutse mu makuru yacu yatambutse mu minsi mike ishize. Hanyuma dusatira umusozo w'aya makuru, mbabwire ko uwitwa Perezida Xi Jinping Ubushinwa mu kiganiro kuri telefone yabwiye mugenzi we Donald Trump wa Amerika ko Taiwan aricyo kibazo gikomeye cyane kirusha ibindi mu mubano w'ibihugu byombi. Xi Jinping yasabye Perezida Trump kwitonda mu guha intwaro iki kirwa nk'uko itangazamakuru rya leta y'Ubushinwa ribivuga, yongeraho ko izeye ko Washington na Beijing bizabona inzira yo gukemura ibibatandukanya. Trump yavuze ko iki kiganiro kandi cyo kuwa gatatu kuri telefone cyari cyiza cyane, ari kirekire kandi cyimbitse. Ikiganiro gikurikiye uruzinduko mu Bushinwa rwa bamwe mu bategetsi b'ibihugu by'ibirengerazuba muri amezi ashize, barimo na Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Keir Starmer, aho bashaka kandi gusubiranya umubano w'iki gihugu cya kabiri mu bukungu bunini ku isi. Trump nawe kandi biteganyijwe ko muri Mata bazasura Ubushinwa. Uruzinduko yavuze ko yiteze cyane. Yavuze ko Beijing ubu irimo kureba niba yagura toni miliyoni 20 z'umusaruro wa soya wa Amerika, ibyaba ari nyongera kuko Ubushinwa kandi busanzwe bugurayo toni miliyoni 12. Trump yanditse ku rubuga rwa Truth Social ati umubano w'Ubushinwa n'umubano wanjye bwite na Perezida Xi ni mwiza cyane kandi twembi tuzi uburyo ari ingenzi kubigumisha gutya. Uretse Taiwan na soya, Trump na Xi Jinping baganiriye kandi no ku ntambara y'Uburusiya muri Ukraine, uko ibintu kandi byifashe muri Iran, no kuba Ubushinwa kandi bwagura ibitoro bya Amerika nk'uko Trump yakomeje kugenda abyandika. Kuri Taiwan, Xi Jinping yavuze ko ikirwa gifite ubutegetsi bwacyo cyahoze ari ubutaka bw'Ubushinwa kandi Beijing igomba kurengera ubusugire bwacyo no kuba Taiwan n'imbibi zayo. Yaburiye ko Amerika kandi igomba gukemura ibibazo byo kugurisha intwaro Taiwan yitonze. Ubushinwa bwakomeje kandi kwifuza gusubirana Taiwan kandi ntabwo bwigeze kandi bukuraho ingingo yo gukoresha imbaraga. Amerika kandi ifitanye umubano wemewe n'Ubushinwa, ariko Taiwan nabwo ntabwo bafitanye wemewe. Yakomeje kandi kuba inshuti ya hafi ya Amerika ndetse iri mu bihugu Amerika kandi igurishaho intwaro nyinshi. Mu kuboza, ubutegetsi bwa Perezida Trump bwatangaje ko bwagurishije Taiwan intwaro z'agaciro ka miliyari 11 z'amadolari Amerika, ziganjemo za rocket ndetse na za missile ziraswa kure kandi z'amoko atandukanye. Icyo gihe Beijing yavuze ko kugerageza kandi gufasha Taiwan kwigenga nta kindi kizatera uretse kongera ubushyamirane hagati, ati kandi bishobora guteza intambara mu karere ka Taiwan. Kwa gatatu kuri telefone, Xi Jinping yabwiye Trump ati nk'uko Amerika ifite impungenge zayo n'Ubushinwa bufite impungenge zabwo, impande zombi kandi zini zikorana zumvikana mu buryo kandi bwo kubahana n'inyungu za twese, nta kabuza dushobora kubona inzira zo gukemura impungenge za buri ruhande. Kwa kane, Lai Ching-te umukuru w'ikirwa cya Taiwan yabwiye abanyamakuru ko umubano wabo na Amerika ugikomeye nk'ibuye kandi imishinga yose y'ubufatanye ikomeje ku mpande zombi. Ubushinwa na Taiwan byibanze ku cy'Ubushinwa na Taiwan kandi bafitanye umubano mubi. Ubushinwa na Taiwan byatandukanyijwe igihe cy'intambara yo gusubiranamo kw'abaturage yo mu myaka 1940, ariko Ubushinwa bushimangira ko icyo kirwa hari igihe kizagera bukakisubiza ndetse no ku ngufu bibaye ngombwa. Taiwan itegetswe gute? Iki kirwa gifite itegeko nshinga ryacyo, abategetsi batowe binyuze mu buryo bwa demokarasi, ndetse gifite ingabo zigizwe n'abasirikare hafi 300,000. Ninde wemera Taiwan? Ibihugu bikeya gusa
nibyo byemera Taiwan, byinshi byemera leta y'Ubushinwa. Amerika nta mubano uzwi ifitanye na Taiwan, ariko ifite itegeko riyisaba guha icyo kirwa ubushobozi bwo kwirinda ubwacyo. Reka rero mbashimire, mbifuriza kugira igitondo cyiza.